Whatarawatu i le mai moama le whaafo mai o le atinu uli nei fwoi a fiafi. Alo mai i le whaawaponga nei o le proklame o le siapo lau tele pe on si le fiai e le tātu tunu. O le a fiafi le nei, maua le awa noa e tala noa ma whaasoa ai. E le tau whaa i loa ina i estasi fo utamali o le atinu. Ia a le fionga le tapau i a afualo utsa lele. O lo avea nei ma stasi o whaia onga sinia o lo o ina ia mata upu tau te mau a inga e le universite le papai ngala ngala. Au te lo fau si le fia le tunu. Tūlanga sa iai fo i tonu upu whai o ma lo sa mo sa avea mwhai pule mai le vaenga le tau tua pitai. O le au le au i le vaenga le tūlanga o lona talaanga wha por kiki. Au o manatu e au mai a fualo e whaatana noa le fia fili nei. Pe ona sila fia e whaalupe o le fō mai o tamau a inga, o le polofesa o tamau a inga, o lo sila fia e le tātou tunu. Te le fō inisi o alo mwhanau o lo iai ngā ruenga, tau tupe o le tātou mā lo, le rei teimi ma le tunu. Sa onga i lalo le mai ngā le fionga ia afualo. Whaatalo watu afualo, whaataimo le whaamano ina o lo teimi tā porkalame le nefi afi mā lo soi fō manuia. Ia, whaatalo wha so alo nei tae o fō, ia. O ento taruma i ola o sta whero inga i ai mo an whaftai le tu ono na alofa. Ia me o mai tupu o na ia lena tupu ono le manuia o i latu e mumata o le atu. Ia whamalo fo, ta alofa sa mo i lau whaafonga anga ma lau sisile nei tae au. Lelei, ia a fualo le teimile nei o te loa wa ma ale lava le tamau a inga o le langi. Ona wa fianga e pene le taua ma le telo mau mea le tupue le ise controla sa moa e ia vaenga. Ai au o fo ina maramalo ale ngase. Ia e ave ai le fo ma i fitu i tonu iai ia le ngase. Ai o manatu le nei vai tau le tūlanga e pena iai ia le tamau a inga o sa moa. Ia o tele fo i la tau ata mai ma whaalia fo i o la tau fina ngalo. Ai o manatu au mai se fina ngalo se isi i fafo ato le li o le aupor kiki. O le asau sila a fualo i le tūlanga o lo i eilta mau a ingo sa moa le temile nei e fuai numero o li poti ale maa lo ma le tala fo le tupi. O le asau oe sila whaalau i tele i ai. E mwhaina e whaamtala ina i se vaenga fo i lele i a whaingo fia o na malama lama i ai tātou atunu. Ia, whaftai so alo mo le siri. Ia, o le vaenga mua e au ina malmalama i me whapeni. Ia, ia, masenga fo ia le te mau ainga te mau ainga tasi o tasi. Ia peta o le economics 101 ma le 102. Ia, ke tele aina amata tu i lalo ia onga ia i onga maurunga po korisi fo. Ia, on faso solo atua le lunga. O na fasili ai o le tatu sao fo. O ne vai tau e le o po se lilo sa moa i la o tau sila i tala mai fafo. Ia a me se fai o me le tupu la luna. So se mea lava a ona o mea uma lava o ele whapratadia luna te me le globalization. Ia po le sota inga nei le lalangi atoa lava. Wale mwhai fo i ona. O aso ia sa pe i tau ma maho tato. Ia sa tele o pepa mtu susinga na whai e fo i le whainga tā o nā tina elta mao ainga. Me se ala motu i tātou Pasifika mai si ono le mamao i o ala e fsota ia ia. Mai se ala whela ua i no loa. Ia e pei taira te mine ia ua iei le marisi angalau e ala i le tomai whapitoa lea o le technology. Ia le lau tātou ola nei le vaitau le nei o le vaitau o le tomai lea. We are now living in the age of information technology. Ua whaingo fie meo e teno whanofua e le whale ma whailau kompani e whaonga e upwhenga te whailangi o a uma e mea ua whaingo fie pa ua la tūlanga e ona o le whela waina. Ia mea nai o le whaua o le lei an whanga solonga o mea la e tupu mai whafo wa tele o loa ma waunanga all the goods and services tele lava le tau te whaonga ina ia o mea o loa ma a waunanga e tele na a fuo mai whafo ia
ia a tupu lain whawhitauri pe o le tulanga le tula I mei nei sai tuto. Wa a fi atoa I lava ia le whewhaasu ia inga le a po the transactions o le whawhatau inga o loa le ngata o loa a o au nanga. Ia le lawa o mai atato. Sa o ela lau sau nuanga. Ia eri statu marisiang a wae o ngai ai le economics tama ai ia mo me o vaenga tu ngā lava e de ese marisi anga se malo e na te pūlea I le unga pe e na te whaia fo se whai unga e no awhia I le alafua ia o le ala o mai nei ia e le mwhai ai iei le awala e tilo iei o le teimi nei so eri e sui whenga malo I lua whelu futas ia tūra I mai leo le fast mo ia fia me a tai se ina sa whapito o lai o sidia ma le 2 piliona ia le tamau ainga I lalo o le HRPP mo dia sa ia isi na ftuna inga o whainumera o le COVID ma isi whainumera le sa ia au mea tau o le upmonia ia e suia ia o lei lunga le lua piliona ia pe tasi mareiva hui po le apat ia tula I merela I o fia me ma le fast mo le le ato le limatosang e sui nei la vai foi le o tula I mai ia le fia foi ia la ulia na Manitoma wa tolu tesi ma le tasi piliona. That's the latest figure they were my on the GDP. While farming le gross domestic product. Yeah. So c'est une voie fou on fa pe. O le faita wa fa ile o tama ai ngora tunu. Fuala pe fa pe fea on fa popo. Tu fatas. E fu umba so umba le tau o nanga umba le ia mati na ma me o umba. O na maua lolo le whainumera. E ala utatou iei, lono winga. I whainumera mai, tu se siria ma le piliona, tasisima piliona le whaupo. Ia ne ala o 5 tausanga wale uta e matarisi. Ia. O whainumera fo I whapene, e re tatau ona whaatauanga vale iei, I whatupetu tonu. Central Bank, ia ma le whainumera, o le tatou le pūlenga fode o whainumera whamau stats. Ona e tauana whamau ni I whainumera I whamau mau. E renga teilea, ia e ngā lue whatasi ma le whaitupetu tonu la langi World Bank. Ma le IMF. Ia award I le amio tonu, ia whainumera wā e iei me o tupu whape. E whaitau o tfo ia isia tunu, ia e masa a marosia politiki ma le mai nā tōfo, ia e mwhai ana, watu le whatununga marosi ura. Ia na te iare wa, mai wa vai kunga ese, I whainumera le pelelei. Ia ai eilo na whianga mō le whatinoina ma le pūlenga o le tamau ainga. Ia me se rao tangata o le tunu. I le taimilala nei lau fisidi. Ia o le sa solonga le lei mai lava, wae o le memomua so ala tau whamanatu. Ana le malosi le whata le na whaumai. E o le tasa ola tala na leo te whai. Mai le tere o tau sanga isa tula ia dano mbari toa. Le sunga ia tula epa ia. Le whiongo fo ledi fo mai sai leni. Ana le malosi le whatana. Iri tapengi iko kere ku ere o topi lia. Lau tasa ola. O whamomong whena lu te wa isia tunu. Me se o le whetula inga fo i le angairu. Wa o le vaitemi o le va o le iwa a 1900 le nga whaaso solo mai lava. I matua fo isa o tātou sa sai lalo le vaenga fo i le o atunu o silin mau lalo le tamau ainga. O le silin na maunga te le na ea fo i le tu le epam. O le tau mawhai le e ave SST mai tātou. Le whapetani o le NDC list developing country. Ia o la tūra nei mau lalo o wai fua e whanumerane. Le IMF ma le World Bank e fua e.
ia e sanga lu e mai se sang se o mai ale sa pe ma lu a fe o lima e po lu a fe o pe ma stemi fa pena le na a aro ia lo ia o fa pitota tu mo de to o o se ma lo le ila lo wai ia mo do fa ma bianga ia e mo pe fa pe che ia e mo se mai lo ia lo tu lang e pe ia mo la nga tongi vo o ka ko le sa ka ko di ba ia o ka ko le ko pe se vo le pe se so nei la nga tongi a fa na o le di ba ia e fafta ia tole marita pipia ia le la uka ko lo nga tonu la uta tu ye e o mala te bine o la we are now in the middle income o le develop o tu no fo le wa le atia o le fai no bera la tamai le o ye o tu sola o tolu wafe ba tupu ia tala sa mo tala le metole per capita tu so le tupe na a fa solta tu ma nga tol piliona le ya o lo tupe na mo mai pa fa so zanga tu tasi vai e tolu te sima tas piliona vai le lu se la sul fitu afi ya ona mo vai lo le le foi mo pesi su fa su di ma a fer zangat ya o lo sa ona so sanga jala a fa so ala ta ma ainga te ni ya lo tu pena ta e masani ala no ofisi i tama te ni aonga foi o e maua e o le aso te tu o a toa ona maua lo se fulu fa afe de pe fa so ya o nala fa to a te lo ta man mai pe fa pe ala to ye de ele iso la tu fa anga mo le ma ai nga fa fa vai na le tot me vo la na so se ma lo la me tu la e fa tete ina ia mo tino o tof sia le manu mo se ana ia a mai la e te le wild festival ia na o ina fa ta ma te rona na vai tu bo ma te na pe to e ma fa vo ia tamo mo te ia ia o le university ia roa te ia wa mo va tu do mai de fa mai ide ia of wat ia of wat olano ia fam tata mai lo lai ia va to mo le ia o fam tata lo le ia le tata vo le do penga ide ia man manam of wat tu fa vai le so se ma lo ia fa o to le mo o ta to o onga le ala ina halu te le tupe ina ia mautino o tof si famunianga de mai lo sfu fa afere ia lua o nga luenga la una fa so fu malo loina ia mai si la una o len tu fa tasi mo bena ia na si le ia po e mo ina o mo famunianga le ia na mama talo ina man malam ia o le mela tu o te tof si le tu listing wo fa no tulo wa mata wo ye lo le ma fa wo le io e fesili e wa mata lo tu fesili mi se po fe la ye po sa va i po no tu ia wala wa mata fo me ma desa o public e fa tu pe un baile il tu pe le mai paquet il sa mai e fesili lo la ile fa tu o le fe fu no o wi cha o fa pena o mama tu e sa mai fo le avele no ya non fa ndau ina ina tiale le me alo fala e tu fesidi you know the inquisitive mind wa o na matala ma fito o te me fa o fifu e marisi me o te fa mana tu te tu woni o tu te tonu me o ma tu te fa no mo tu vai e pe la te mo tu ta tu ila o nga ia mai le nganu fa samo tasia a fa tu lo to ina ma lo mo tu la tu la ia e tinga la vala ia langa du fa lo o la wa we awa e le ngata e awa o du sta ia maleva ai o te awa o foi te tauna e city o te fe o de fai se wala foi le fa lo malto ina la to wa ya altu o lo mtu ia po ai la ai ia la wala e te city ina ia e malmalam ia ona fa so mai ia no mari ana foi ave no fa so you know what we call metao le
o le inquisitive, mind, critical thinking. Vai le mfantatso wo numa pe ale fa pena. Le la bo vai ni lo ile social media. Le tele o tatu tanga tele o mo le vando. I mo tuele. O le technology o le to mai fa bito le i fa salon. Le wa ave le vando. Ia wa vai tu lo la te tala mo to fa o ia o sto fa uma wa au le mai fia fa fonga ia o sto fa pa o rua. O mea mai tolu o tu ainga vaenga mo to fa ia na o le no wa o ia o te fai tau. Ona ela na o fai la Facebook ka ma meli. Ona o te fia lo al vam tanga. I want the information. Wa ma tau ni ia o. E risa nga cha o ia lai lo mai. E o tamam tina o nga me nei lunga Facebook ale kini lo. So you have to be at it one or two steps. Wa lai lai pri e matua e le wala tua ia na ia te to su etusi. Ma ano wa ia mo ia e tengi la nei e se he chapipi wa mau tu mo te no meni. O te o lo ia pe ia ni si me fo un te fa popo la lo. E fia me ia le fa wa nei laut. Me umalo o mo tu. O le tolu tasi ma le tasi piliona le utata fo i mai. Ia o se foi numero tele. O se foi numero tele. E matola e tupu mai ia ia mai nei tupu mai o te pena covid o le sina ia le wa matola covid le covid. Le la o tu lai mai nei sfa fita tele ale. Le la o a me se swa umbe uma. Ia meni. A fa pe te o te for revise sta fa o le ia le forecast le no inga e tau pa uda ia le foi no ona me tu mai ia a o ne foi la ia le foi no ia quota o ina ia mo o le paketi na mai le e fa le nei parlamento e justice mal le 5 biliona ia matola tu cha afone o GDP o le tatu o le fetau fa o le fisili mo ala ia pe nga fatia pe fai nao wa fisili wa o le sile va nga o te me se ala senga o le postgrad o le advanced micro mal macro ia me se te la o mai ia tafa tau le tupe ina matu tata no lo le ide fatu ia bi ko pile titi lo le lumba me sa lumba pizzo e lumba e ile ia le o tonga ato ta tia ia lo ngaton mo lo ngaton io mette tas ia o le auto le ngare lumba io ina mati fa mal mal le na mo wai mo me o ta lafu peto man au bia le leina le mo mo budget deficits ia surpluses ia o mea wa i foli chapipi e fai ona tu titi no le so tale overdraft ala so si sila i le budget le na mai nei a me se va ngai na ta o le deficit male le e fai stele deficit ia e matua fo i o mene o le na fa tupe mai la i to tonu wa e me no nga tupe me fa tupe fa e ta fatu mo ia manifestazioni le a mai tatu panga ona tau faiti ai la ile oni mea la to toi ni me to toi mela na tele ronda e tsu an malo e tau no o le me masani sa ma e masani va fai e vai tau tu epa o le mai tau atu te lo pero o ele si si le budget le sa nei o la o ele long I think it's 41.5 million. O le longa e mai e tau fai. O le whainga masania. Ina ia fai titia le. O le mea e wanga fu e tau o le tūlanga le. Ia matua lau le talafu. Wa le no mai nei le whainga malo le wai nei le fast. Pe o le pisa tau lai te le o le tafufonga ina ia tau fiofi. Tau fiofi. Ia tongi e talafu. E le se mea leanga. Ai e tūlai mai la tau, o la ua ese tātou mumu, ma le tūlanga na ua isi whare, o na la ua i lalo, la ua mawhaina, la e lava la e mawhaina whaino ngā tupe.
e whaawaua i pea, e whaawaua i pea tina, e mesea tina e te tete. Ia e peita ia, ia e se fo i lea la amatangi le sa uia, ia lea la ua i lalo nei. Ia ai e whaitete la tulanga na, ua. O lesi vaenga o lawe whaua e sau nofu ala wala peo. Tasi lea vaenga o lena pese mai ele fast. Tele lou no whaile ta pipi ai ta lafu. Ia, ala o te mana tua o le loan whai un whaile ta pipi e lua fasuo no po lua su fitu. Lena toi whai ato ali malai valele matane voi e le tail PPS. O le alai peina, te lea i o le focus ale fast na ave ai ta lafu. Ia, malane manatu fo i lea ai longa e tōm whaina tō e loan. A o lea lau o te i o vai atu i le budget leo sau nei, fast food tasi miliona le loan le sau nei, a leo e sau noa, o mea mana o mia tau na whai. Ai ei se whai te tenga o tātou i le vaenga fo i lea wai pi tatara noa fo inisi ato ma mail te mau aing. E le whai se whai te tenga fo i le lo tātou le vai mai o tātou paanga wha avao mā lo, o palasi mo lalo i lalo tātou loans. E ei se me popo e ono whai te tātou. E te lea, awa, o le o tātou ta ua atua i tātou paanga. E o mawhai ane tātou, o mawhai, a o le mea mo ia hele mawhai. A to e tālo sanga tu rola, e tau te le maua i a whamanuanga i e masani na maua i lalo le tūlanga le masani ia. No grants? Ia, la whaamata fo ina na whait. O te reo la whianga o mena. Ona i eile, there is a systematic, ia whainga whaamaela ia mesea la titiro mai. Ona, a fua isi atunu, wai lena o tātou. Ele tāwhianga i ma amio tonu mele, a pe la whapito manu i atas. A lai whapena uma maisi. E tau teo uma na walu atas. Mela na i, se, soa, se o mele o tālonga mawhawhau. You know, it's a strategy. Whatever you do, I think Trump or Melete kumai. Melana mena miai le mafofo psinisi. Awa if I may sangata on malo. It is psinisi o te tau atu on malo or psinisi. On malo or psinisi. Why sa fa long for a tala of hape mai o so you know le fi wai ya to le pole. O le ele faisan this is the biggest business. Tofila atata. O le business te lea le ua mai te. O le minga lau sesi whaupunga le wai tā ua nei. E le tau fo ina i ele ma whau ina you need to be smart. I le whaingo mene o loans. Se o watua whate ta inga le a whalo. O le laka piliki a Samoa le toa Samoa. Mana tua oe o tātou le peia o leila lo i le tia tū. Ai o le maualunga i o le tūlanga sa i ele tātou laka piliki. Whinau mai loa isi, o le taun tātou me i lunga le tia wan. Au le teimi la lau te mana tua na prestene ai i a tangaloa fo i le fawina sua. O te mana tua la ma whaatanoanga ma tangaloa. O levan whai mai le si a waenga o kaunga ko me i le tia wan. A whai mai tangaloa, le ai. Kako ai kuawa i le tia tū. Ona e iai conditions po ai inga. E tau te me i loi lunga le level le tia wan. E le mawhaina toi o maita mata alo ia ta alo mumu e Australia ta alo e ta tau. E peila iai nei vaenga fo i o whamanianga. Lena pe e place mata i fo ina. Ai ka kong whangofo i. E pe e kou vai ako pe e kau a inga le whainga lea. E le whaapea a alu lalo lounga o se mea lea kau ke vi i ai. Ai pat e ka kaunga ka ko place mati i. Ona o granti e ka kaunga maua mai umu po le sao lea. E whapea na, wai mantua fo e mafua ono le meta o le debt service ratio. E o se ia le tapipi. O lae wai lalo ele o to e a whaina tātou tūlanga na lonuinga. O lae whaafoe umba i le whaafoina o te mawainga. E tusai o le vale o le e mawhaina tongi nei tālafu. Le debt service. E o e pisinisi. Ai aru fo e tāsanga i sau loan mai le wharetupe. E tilo i le wharetupe pe o ia o e le marusianga. E mawhai e ona e tongi. Ona fualo le i le whangasa longa o pisinisi. Le la ta ua le cash flow. Le mea le vevesi e nei. Ia, le ala watula i mai loa ua leisi tupe. Ona leo mo mai kuata le na umatu nei. E tolu fulu fa, to tia tolu 5 miliona.
Laele o mawhai o nao. It's a shortfall. La, petu wa sistulanga o le tefese. La, wa ere tu sanga e fuanga i le... Fifo le sai le paketi le sai tasi te simba le lua. Lua, I think pe mati. Le, no. Pe mati tasi te simba le... Kesi ma tasi pilion sa pena. Ia la e fufola e wa e mai lo le tu sanga o le wata le tau nao pe 4 miliona ia maua mai. O e pasia no palmene. Wa malava ia ti na e o fa manuianga ma me malai. E tau fatu. E fatu. Ia fatu pe la de tonu o le kwata. Ia fatu pe kon i tonu o kwata. O le whaongaina la o le loan pu le, o le short term loan le, o le overdraft. O le me masani me masani. E tupu lo nuinga, o le ua mai le, o whaongaia le upu foi le tene whaonga le amper, le ua mai le ua mantana tau le lang mori vo le po lang samsama whairo ilo mai fuafua le, saungi, le mumulo e ua. Ia, le lawa tupu nei. Yeah, so tell no legit overdraft. If I did have I'm a fine fight. But let's have it while I face a side. If I pay for it, on all finger marole to like Manotato. And yeah, it's stato to Nunga. I talked to them now to post for it only wow in a sape motor lesa. Le ala pe fare tonu ina ola to e ka ke afia umai la o na a fenta na lo nuinga e fali o tato manatu manangona ese a tasi lo tau nunga e sao maudi sao o la tau la le tu la ima de foi pe o le fi mo pandia malana kapeneta e va tu fo tu o ti fa tai fo ya i le aron madito ele fa vai ele vat wa le fina ngalo ia wa pulpula lango te foi so foto ile ole na ole tona tsifia o la vai vat Fe mai tu le epa o bankrupted malo o ngau le malo o le se tupe do you agree ole mena le sa tau fa mtala tu overdraft e ke o lo e fai lo no nga tupe pu le a simple pu o le stupe o le stupe o le pe o e te val au mai e o la te to sa to fai tau o mai ba sera nga ye pe e fasilimo ile fa nga ina la from the macroeconomics ile o te ne wa e ala na fa tanga mo a fai le tara pu le sistemi le tumbang e tauna na istula fono e fa nga mai a sina va henga la titi o le tafata o le tupe it's just a portion o le budget e taula na tu uiton I'm sure lo po ia se tu la fono na te pena tu le pamalanga ia ona fa nga rola ia le a tarsanga la e tarsanga na the central bank ia ma fa tupe ia a tu oti o te tonu ala foi numera le e o mai ai fa matu mai ai fa lango la matu la fa matu mai de lo tu la fono le ia o mai la e la va nga no afia i mo me o tu pe tu lui o interest rates me ne e ma ma to te ia e ia fa va central bank ka ko la ia o lai fu ma wa pu le ale ia commercial ia le a lo tala ia le ia i fa tavanga foi o me interest rates o tupe tuluia o tupe nono ia ma tupe teu e se la le vai lau tele le al fa tupe tutonu il tau so fuanga to set 2% it's about 3% o le interest rate e kam fa ia ka fio ia ono le ma to foi le no o lunga sfu mo tupu ia do to sawa ila o le sena vai nga o le tau to yo le na e se hitcha pi lo to sau le mo ila no ia le foi la o fa wa un le fie mero o mai o la ina tadia se fa le tupe tu ma oti ia le no nga tupe le overdraft
ia o le e tatau ona whamaoni le malo. E tauna whamaoni le malo i te tonu o le paketi. I le sfulua masina le ia vave to tongi. Ia umma i fo pere umma fo. Wa umma na tongi. E taua i o le mele. Ia ma ia whaongala, ma ia munmuta ia la, ia meo tupe tului. Nga i o Central Bank. Ona e whajetenga. E whajete foi e ole se o le tu whaua i e whatupe tumaoti. E ta whisa unona tau le tupe tului. In interest, ona o le mafuanga. E nei tamai tupe lai tine la tau sanga tui. We're looking at millions. A misel paketiro. Ia a o nei lan tau te tongi e whape te ua mo te lele. Te lei. Rono winga. Whai me whalonga la Central Bank. Whatupe tutongi sato. E fuafua. Umarola ia uma i fore kuata po le afenga la ia ko fa foi kupe fa tupe tumaoti o le mele no fa no longo te no tutiro ia o la wo pe let's not use the word reject o no le mena le o fa no longo to fa pe de italiani e commercial bank a fa pe se fa una ia sala ina fa unga wa le la murmur mai nei le sioki le short le collection ile tolls fulu fato sul no that's a lot of money li potino al quattro momo le quarter le fa ma le la wa we are on the final quarter now ia wa ringa sa we fa pe li pokinga le stats le fa pe e ke le akule spending ai lo le earning sa ole tu so la wa fa alu la vala ia tu pe fa ai ma tu e le ta ia la mo la lo le budget e ta ia la mo la le budget ona fa mo lo le le au mai no tanga ngo tute ma le ma tu pe mo wa do to ma tu ss le revenue ma le ma customs mai si ia ma para tonga pesi so te ma tu mo le state owned enterprises Nela ia ma la fonga masi la fonga des. Ia o le la wo tu la mai nei. O le te le fa le le mo. A faila wo tal sanga ia le matanga rongo tinam te mata ia mese fo ia le na vaenga le o fon fa ba. O le stup. Wa ele ma faina tal sanga ba. Pala il tupe sa e faingo fia it's very simple economics are very simple math ia ma to fama mai tama tini vai le titiro e fainu mera ia mal ai staura na feeling ia rola idea pola la sa wala fo ia fa tau ya peira le no fo ia tu there is a cap ai tauna ia tu la fondo o tu la fondo la na ia pe fia la fa inga tapula la fa inga ole overdraft i misela mai palmene ia va pe amana bia ole ia lua ia ole interest rate ia ia tu na ia le also fa ia tu pe ia le tu lui todo ia te tongi ai uma le piriok awa a fa ia uma ifo ai to para lu ia le tu pe le ama bo ifia ia i fa tu pe wa le tati tiro milion e le ia ta la fo ia o fa business wa mo ai te tiro lo malo ia o le mea la e fa tete ia so e ia fianga tu atu le meni wa a fai ai mo fo e den fai e fai la va ona o mo se tu pe tongi meni ia e la e fa mo o de o mawai al tama inga lono winga o le la pe o la fa marsia lo fa tu pe tutto e lo lombi tu pe fo they are now because of the situation it has now forced the central bank to print there's no option io ai te le io fa te mantola a fa pela la mantola la fa po tu pe fo le il fa tau le money supply mo to e ia lo na fa no mera la fa ingo to pe le tabilo o i fo le fu mo ina e le fa a fa pero la le la o siti tu pe ia na ilo le tu pe le tu pe mo i a ta ba ingo mo
e mai fo wa afia lava walu mai lunga tau wa unanga lava Ono le taua le ye nei le vo te le yo le fa inga te ma inga la langi a me se voi tātou sa mo nei tu langa ina e ta ua ta sanga ma lois overdraft e leilo se tupe e ta sanga lo o le fo ma il te ma inga fualo o iai so popo lenga e le taimi nei lau o si na sila e foi numera ma me e tupu o so popo lenga e ono collapse te ma inga le tatu tunu o so popo lenga le asol o we te pol wa me ali te se vai e so uma te mi mai fa ya nga ma na fu le ye fa nga ona a fu ile tele o wa te la em ma fu nga ye o fa tau to mai o tu fa alu ai o le taimi la nei o tau wai lo le mata tu le o ani si ya te la e me se te per fa vai mai si ne e le tau na fa tu pe mo te le se tau fe rolo mai a me se la le tu pe le au mai le the collection revenue mai e sa singe foi au dispo kalambe ile ina ua mai le fa ilonga foi le uta mai le committee le national security o lo tātou lo lunga le emperor alert ya o le fai no ia na mai ona o fai atu le e le fai na le se mai na e msalo wa meni e tawana na lo ia ona longo la ia o le al malo i me fa pene e le fai fa o so mai fa pe ona e la wa tu tiro o le tangata o wine meni tau ata mai e afia e le revenue collection le mera ne la o ta mai ne ia wa panic o this ia wa o lo tulanga ne mo ya e te mi no tu san e sau fa salong o mate che lo mo wa mate tu le fe on ta wa mate na mo musu io o mate na musu tanga ta yo e utu ma fa alu tupe ia lo winga la o tupe le na to fa mai e tau na mo mai meni bo le mo o le mo tau wai la le fa se sinanga le le fa to amo mu o le la fa len fo fa se sinam la o le tsau no ne we popoli ya o te lo fo la ngona na o le la ngona ile te lo fa business il te mil nei fa mai le mau stasio fa business I think o le me tonto si sila il malo o kau fa si sa o le spending al malo e sa o le e lua me there are two ways it creates wealth e lua it's either you increase the expenditure le kene fa por business da titi por no fa mo le ile e fa na mo ye ni tu fasilia o e fa titi le tu le tu fa fa te le tu pe mo e lua la wala na titi ro ye por fa nga mo mena lua o le fa tuanga la ye cha o ye e la fiam foi laudi bali tote bine toto se da i tu fa e ye ali tem e ye ali tem o tem nei o e ko kele o e o ye ta to le vanga le ta o le pum le curve le pum pasten o ka ko lo o fa ko anu ila of course langa this is o le lang ya to e le na ta to o le foi a fi mas o la to la le e lunga e te re a fa pe o le o ta mai o te re pa o le tupele na le fai nao o le asis fai le lo wa pe o le no wa ba fo sa no o ia le fiunga li pambia e pe o sa ia ngai le fa ma no no fa business ia o ia o le tama o le tu e sa no ia man to fo e tau no fa va ia o le tapenanga ia la o ino la fonga o le ana me la au pe fai e le sem e na sa o le tala to ino o king how can when there is no can inganga le anga ngor ko inga I langa ia o manga fonga le kau fai ko va pe ngar ko inga fonga le wo mai ia o manga o me tu pe fia fai inga lo nga ia de do o mo la fonga ia kalanga how can when there is no can There is no can. Ia au le monia ia e tau na se sila
i le tufalo ia tina e fala le tu mau pe o le ngaluanga la me tisi la mato kalisia ia ka ko kalisia ia vai la i to fa na to in ia le la o lo yeso o le leimo ia la o sa ngale mo ar ngaluenga le fai ne o le fale le o le yu fo le metutisi le mana ia lo fa longo le fa so fo fa pe o le mana pasia o la ke komitu mau ia na fa le fo ile kalisia ia o te mina ia o le na fo e tau fu ia le tama ainga ia tu pe me se al budget wana ngol tal fa tau le pe ia tato pe ia le asi se ngol fanga i le tanga o le malo atu ia nei wana na fingal fo lo le presidente na te ia stai vo materia ina le ia fa no ngol conference o fa stai fo ina to in e se stai le la fa ni wa le wo ia vai le lo la fa so me ro wingo le mena ton si le malo o se tu la lo foi mo se fa tuanga si la io o a me le tau na faia tonga malama na te ton fo wa ai so le una ia ni o le tele io so enga o una fai ia wa mena ma te tilo in fai tau i so se enga una fai le atu nu ma le atu nu ma mafua ia ona fautu lo le ma fa i mal mal ma tamitia wa so tele io tam fa no le tunu le te ia tanga lunga le misa Treasury Central Bank mai si ia tfaftai foi ia de tu o fa ngai no mato ia tanga tfata wa o le maua se tasi o tamai fa pe pele fainga luenga se si o lo ai ngai le malo ai o le taimi ai palalu le malo mangau le malo e ngau ma pisinisi ma ai ngai sa o le ma sa ole e matofo e te vai bombe ole ai tango e fat tu uma people peli it's an economic term for the domino effect ona fa le tonu se finga fa vai e tu patu te vai e tasia le pepa pepa u polo nga tonu po fia ke vai solo fa uma kula o mela fa pena o ila tau le tu la me le foi ia tau ia se o tau tai mat pat pa o tau tai e fua du ma fua tu ma ia ona o le fiang foi pa bia ia lo mo la mano ia lo tu la mai le o tau no to te le tu mari le tonu langa peneta e la fa tofa o tau no se la foi ia me se fom tanga luanga malo wa le ni se tu o la fa ngalunga ne ia ma se la fa business ma se wa bena o society no e le fat puina ma lo te mai o le fa vai ia ma le tute to agal ma lo e te pena fa vai uma lava ina ia ngai oi o le tina o le tu ni o le ai ia lon fa vai o mai i tonu ia ni atina e fa tu se fa foi le malo fa tau va ma business tu moti te ala fia la foi o mena te vai fo te se tu nu le a me se la le fa ngai no wa le to malo si mai ia le na o si tangata i se tu nu e ngata i mo me fa vai fa malo le ta o le socialism finga fa vai na de pe ia komenisia ba so ta uma ia ma finga fa vai la ia le ia ta tu na mai la to de pa fa ngal market e le ta o le free market ia e fa nga uma la vala finga fa vai uma la e si o uma e mau fa vai ia te mai e le ia na malo de ta o lo e pule ia le maua pole le maua supply and demand ia melana le tau te vai ia paule le taimia ia en malo ona pena stasi pe lua ia nisi ona tau le fatino ina la wonanga le ia wa mo fu ia pule ala tau le tau ona fiero le ia le
o le au fata e te pena la malo tu la fonu le wo ile te pe o le regulator le officer le o pu fa tonu ia ma le uto e mai tonu le va foi le comitio tawolo ia pe o la to e le pule la to va ngana il comitio tawolo o pu fa tonu ia le pule ai fai le fa tuanga anga i business ia ma fa la option business mot le e ile le masianga na e pule ai i le tau ona na ona to ia mo la ai le pule to pa wala le ngadu nga fen malo te pena le fa vai fa tu la fono ile ia mo tino o la to fo la ia le te pena te vai le mo ngadu tu por te lo ia na wale la fonga ia malo ai le fa pe la tau fie fo ia o nanga ia ton fen malo ia o nang tu mau e dem faina e fai e malo ia na tu pela ia mo mai i la fonga ia me mai na mai le to fa tu pe mo te ro beni a le tau ia o tanu no sango tu pe e tau na si le fia vaenga nei o lea o fa longo ina le oima ala o fai business ai mai se al tu langa o company te tele fo ia tiso la tu ta vale ola se to inga so soani e te tau so soani le maloi company fai awala contractors o passi salo wale si vanga i me fa pere mo me to subsidies me masania a olo ina ia ile afia to tunga ia ona silsila le malo if so soanina wai le fa pela tunga le ina sin temia o ile tau ia awone i ne afia ia latina e wa o tupe mo ne to fo mai il tris le malo io e to fo mai ile fa tunga tupe le ora no inga la fualo wa a fai pe ne alu ai lenga fatia le telo business no run la cooperation te puni lo ora no inga le teme te puni ai o le mo tupe malo le sa o le pe on belanda wa e le faina e nga lu fatasi ai fa lango ia le economy o lato the private sector they're the one they create the wealth o malo ia o lato faina fa vai me ma au nanga tu ma wanga nga malo o vai atu ia fiti o tenen tau fi umanga wenga ia fainga malanga fainga malo fiti ele to yeni malanga le malo fiti fa matele o se vaenga o tau fon si le tato malo tau faina fai ti o expenses e foi muito wala umani wa umani si malanga wa umani si fontanga me le fa nga technology it is me la o suma ya pe mato university ia lo po sa va ile hita mit ia mai ala e fa tu ala fa pena o mala e ola le tongio o la tole palmede wana no va luas full pasele no pa o tongi fiti ale foi na lu ia il te tai o le tuanga i el pare mia marka penete tu i la lo to tongi el pare mene ato ale i se tali le vaenga malo me umana e a fu me la vai monga ai o te tonu foi e tu vale o te tonu ma o tau foi na ta por kala me stu lo suma e tu ala wa e foi tanga sa lo le fa pe mai se va era fo fie poco fo alo ai le o foi no mereta no mai le orgia ai nga so soni o le la le mali toma la ka peneta wa o malo tato malo baftai afalo o le fautuanga le ADB ma le World Bank le wa mai le malo na ia focus i metau agriculture ele o le va lele ia o le wa te le o lo sao ma la fautuanga fo le wa ave le malo te mil nei pitai ia o le pangati ai o tatu tangata ma ainga te olunga il tata le noanga fual la sau fautuanga fa fo ma i le tama ainga lau tele lo tatu o tru tangata lau tele wani me le tau na nga ia wa o le afia malava ia afia nga le tama ainga o no le tau le o le vanga mo lava ia o le tupe maua o le tupe maua la ainga i le me wa a fa pe le pa u ia tupe ia o le ata fo le na o le tupe le tamilo le ngata la business tu ai ainga ia e te tau lava la ona fo te tau ia o mele o tu le ele
le fai ti ai fu te o ngaronga le matupele ai au ekalesia mai sila ia o melana e fua e le langona vo le foti fo tangata e le se me la e le finanga fai le e fo te mo le mo tau fai o le te lenga la vai o tau ana fai tit wa me le o te fai o yo ma tau ai ngai ma ia wa o yo te le o te le fai ai o yo ni e fai uma le tina o la inga o ye le ngatina o te o tupe e se foi se mi o fat la uma kwa kupe e wa pe ya o ye fa so ye no atale fa tu ya fo le wa ia e la sistemi o fa longo tu o fa mai to ba e lo e le lo ta malo e lo tina ia e alu ma to ai nga ta mi lo sa o fa longo ko mu ma so ola fa yo sa mai o a me ya nga ma me mana mi ia ku se me se ko le levo and it's the same principle il malo o le va le o se miti le lei se man la ti le lei o voi tala ngola ni le mai el vale ai e le o le temi le wa masalo pe ato walu amaten le wo se dit fering ato tala ia le homusa ia tapsi le lo fore tu tum sala to ia na faso solo to le am sampe o tu le spaketti wa matan na yeita to sulang fa pena le temi ne ia la wa masa o le fautua wa na sa wa e foi e fi na nga si la wa mai no la mai le autostalo vo le va pe it's a warning ia wa le se fa nga ino to ia ai mana e fa yet for it's an advice Pia se fo le tau e fa alo vo le e no fo ma dia o le memo ia e le ngaftia e pe fu ia ia na te ia le wa fi mo toi mai si pa ke che si la ale to fa so ai fo le ia not now ai o se miti le ele wa o me si le lo tat le fo ta o le ia fa fa va le mo shaza e ta wa ia le ba ti lo e shares is nothing wrong but pa wa le fa fita o me ni ona le fa ngata ia na langa if you it is para mas for your features and options if I tell you mo me shares e lungo me ni le ke e fa na millionaire e fa nga ngau ngi ya le ai masa me mo and that's the biggest risk o le la fa tau nei o se le dim se la ba lo te tunu nga to e ko fa ngau mai ya e tawana vai le so broke one mena ia le middleman mena le na tele economy so if they would rather be a broker ia na matumba le o me le mana o ia tanga tene fa business fa fanga investor ia na ru le so e po fe the stock market po fe me tanga tu le ba na tu pele o tai au fa na o mai pe awa ese selo ngau a to ala it's the same thing le me nga se se na fa fo o ka ko vale le o kia ko ala vol ia e de fi ko malo fa tai tele fo alo mo le fa no ino lo taimi ia mo foi se sia no to e fa so le lumanai ia mo pe lo malos ia me so le at mai lo o ina ia lo fa na o universite ai fa tai mo le fa no ino lo taimi ne fe ia fa tai so alo ia o le fa futo te ia ai fa nga pe o tato wola a me se lo soifua le tua ia meta tia TLCC ese le tua e te wai e mo fo ia o le manu fo le palota ia ele fai la vai fa nga tato ile anga ile mo wai ese le o tato wai o samo ese le te le problema o lo fa pito sa ile tu ia sa ia pa fu e te le fa manu ai o tito fo ia la tito tu ile valo anga na fa no le na sa ini malo ia Yesu ama ma de to o te fo ia ilo titilo e fa tu la na si fia le Yesu ai le fia la ye si lan fa na wa ka ko vai le va la lo ka ku le le kuta au lunga yo mi do isi na fa
e o tala moli tala le ia e o mai la ia missionary mai wo lo mana mai valo le nala le tu ai lunga ia le palmene le fau ai lunga fa vai le tu samo mo le tu o le afo te mena o no le sa yeito wa e se faro longo mi se foi le foi na tau e mo la tau foi o le tu lai mai o la o le mali to mala no vai nga ia mi se foi le nga i sunga de ron mali to ia mai sia ia fa fie me mala to ia man wiere fa mo me se le o le fono lo usu o tatou ia le malo le tunu ia tatou talo mo le man wiere le tunu o a foi ni manatu e batu man manatu la fo mai se o tu se fa pena ai tatou tapo ia le sa le tunu le nei vai tau ia fa so foi ia O na fa fonga mai mo le tunu is fa ponga por la mo sia por tele mai le fionga a fualo u tsalele el ne vai ngole fiafi fa so foi ia